e ka mu hian ka nui hi zale thut zel alien hi an chu an nge chu karinga in a lawang ti top hi a theilo ni a chan chu universe a zaw ema planet kan ti te mai ni lo rc le asteroid tam tak oma chu ta chuanin thla cha hian kan line kap kai ni mihring chu wang chuan kan la hretlem lu tu ni chu wang chuanin a sei theilo ni an lo an negative zong soi hi chu scientific takpon a dik loin ka ria maro chu mihring ang pian an nei ang ti hi kan ring chi lo wa hei chu art imitates life mo life imitates art an ti thin hi tuna hei thlasang film a nge ni the grudge emo the ring ti wang chi enga tinge kan thlasang mu apiang hi the ring ami ang hin ni zel thlasang ho hian the ring film ami kha an copy mi nge khatiang thlasang film ho khan an thlasang mu te zia an la chong zok ti hamo ha kol ta ni engin nge eng khange en ton ti hani alien apo hen ne chia movies re renga chon alien ju lu lian do mit tung do lek mo khatiang khan ni ta an mu piang hen tiang lampang hi an zel tamai hi min an lo mu a film an siam khan khami mil turin an siam nge film an siam kha mi phot chpania khami mil khan kan mu zel zok ti hi am je chu kan sa thiam anga akwala ni eng khan nge eng khange copy zok ti kha he po hi chu tiang do ani na lai chu om ven ka ria mihring ang an ni kherna san turi om lawa kemarin dana phechon hei ran nung ter nge microbes kan tiang te mit long po mu thei lo ang te mo alien kan ti khanin kan mu thei kherngam ti po kha hriat lo ni dimension danga pon om mai theya tuwe mani ang नमस्कार मैं churel monele churel chu neng phung pui nu mo ka tiang type to आपके me साथ charam hoi chu kan chawa क्या आप भूत प्रेत पर भरोसा करते हैं क्या आप thlasang om ringem mo alien om ringem चुड़ैल या फिर आत्माओं पर विश्वास करते हैं? आज ये सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। दरअसल झारखंड के हजारीबाग में एक ऐसा अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ जिसने वहां के लोगों jarkan hazaribak rama khwa anmuni he के thili बीच दहशत फैलाती है। ki ho sa chuanin edit lu ani lo ti kha chiangin ka ria e light om dan atang khian no अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ जिसने वहां के लोगों के बीच वीडियो बनाने लगे। ये प्राणी लंबे कद का thilai to khinia makkati chu e mei chepian ang chu ani dewani e amaro chu azen lu to ka dik lo ni mo sarok nge wa avar vek ti chu a hriat thetin alu a hen nge mani engang dom nge hi ka hra thiam chi alowa thom no ha chu ang lowa nge chelsin cham chuanin zana kholaya rokin kawa ka langa ti zok nge tin hei aban posi om dan te reng reng hi kamu dan bera chuanin prank kang ka tia mase vai ram hasari bakti vela hetiang prank level a om the hi kan ring chi lawa sapram te chuni se a alien su ta hrim boka leitur tamanga a oi omanga mara chu vai ram hei timayang मानव जैसा लग रहा था, लेकिन पास से देखने में इसकी बॉडी महिला जैसी लगी। सड़क पर बेसुध चले जा रहे इस जीव का चेहरा एलियन जैसा लगा। अब इस तरह का घटनाक्रम किसी के सामने हो जाए kita ke chon mishing pang ai ang to मन में mase solo ma hoi ni बैठ ही जाता है। वही हुआ यहाँ से गुजर रहे लोगों kita ke chon mei chepian do chu ni के to साथ भी। अब कुछ लोग इस प्राणी को भूत mase kinaron lang mai the aron in her chi khan amak le बता zo रही हैं तो कुछ लोग इसे एलियन की संज्ञा दे रहे हैं। लोगों ने ये भी आशंका जाहिर की है कि पुल के पास चूंकि शमशान घाट है, यहाँ पर चिताओं को जलाया जाता है। helai bulvel han mithi an pai thin an hal thina tin covid lai pan mithi pai pan lo chi ngyang dam mani e mithi hal le
mo thlan mual ani deuh ber chu tiang vel thlasang chu ni thengem हम आपको बता दें कि इस खबर की और इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, अजीब सा दिखने वाला ये प्राणी khan ni do am zia ber ajuanin pakatna chuanin thlasang ani chu karing la thlasang hi karing lu tuk lo thina om lo chu kati theilong ama ro chu pathian thu tangpon thla hi han ran chan tur hi om vak lo ni ramwai ro chu thlarau sual khan mai ta tin alien ti donel ka saitam khanin thiang mihring pian kher ani na chan tur hi om lo na वीडियो हो सकता है। जो भी आपकी राय हो tin prank ti donela amun hianin azir vak lo ni ram changkan dan zirin prank te po hi achangkangin thing ve chin ta thil ni thei pakhat chu mithi emo anti khami dama anzuda anzu pai ron nung le ti mai mo hai thi chiang lo an nung le a tam em hi zombie kan ti te po hi thil om the ni chan chu rul chuk kan ti te po hi anon dam le thin hi mo an payanga aron haranga ta khanin aril ru chu buai don chiang ta khonge ko mo enge kan ni mo tin a hlau bokonga aron wak chuak ani thengem o ka ti anan chu avun en hianin ngô vun ngô po ni lo ni avar to pa in akal dan kha ki ammakani apian ki makani mo a putar te kan ti putar su ni chan angil par don lo ti hen akul de tura ka nga ya mishing chu kan ni vek nga tu nang apo hianin hei kan posi hi angil par to lo ni o tlangwal lai tang to pen mi thie mon ti pai ron tho le ni sa tiang hianin angil ka ring lawa chaw do na an tui te halan ril te tram the em a zen box hi prank ani ti don देखने में इसकी बॉडी की महिला जैसी लगी। आपके सड़क पर बेसुध चले जा रहे इस doc jones kan shemo he pa hi ang ka ti labyrinth lo andrew hey hetiang type do himo enge hemi character min khale hey hey angani akut pha amito ama arap lak te mai ni ai poi alien chu ni chi lo hang po ni se an shalo ni do bar chu ka han zero han bel ching se ka te khop जीव का चेहरा एलियन जैसा prank kan ni chon wok अब इस top तरह mai का to ne ta घटना han किसी के prank kan सामने हो जाए तो zo mai मन to में ni डर सा तो बैठ ani जाता open machine ni phei chon mo यहाँ से khong गुजर ai रहे thak ani लोगों chan के pui साथ। ngai अब कुछ लोग tin alien na lo ni pon chan pui ngai ni lockdown lai ron chuk timing lo नहीं है तो लोगों ने ये भी आशंका om vela ka जाहिर tinga mangem की ju कि ka shalo पुल के पास चूंकि शमशान घाट heta an record thoi na an soi dana po kan mei chia yang tlan de ti mei chia ni an lo lao tlang ni